जुजलपा नमस्ते नेपाल भाषा समाचार जना वया चुना जी विनीता जी सञ्जिला थौ नेपालसम्म चिन्ससौ पीड गोलागा नवमी तिथिया दिख 2077 साल साउन 29 गते बिहिबार अथे 2020 साल अगस्त 13 तारिखया दिख सरकार छगो जिल्ला पाखे मेगु जिल्ला वनिगु नीति वितरण याना वया चंगु सवारी पास बन्द याको दो विवाद होने से लागू जुइको कथा सवारी पास वितरण बन्द या त गृह मन्त्रालय फुक्कन जिल्ला प्रशासन ज्याकोठी निर्देशन बिको ख गृह मन्त्रालय बुधबार फुक्कन जिल्ला प्रशासन ज्याकोटे त सवारी पास वितरण बन्द या त निर्देशन बिको ख गृह मन्त्रालय नेगु हे जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारी या त परिपत्र जारी या से मेगु व्यवस्था मवतले या लागू जिगु कथा सवारी पास वितरण मया त थाको ख जिल्ला प्रशासन कार्यालय ये थोदे यहाँ बले फिरफार या मदैगो निर्णय यागो दो जिल्ला प्रशासन ज्याको मंगलबार चंगो जिल्ला सुरक्षा समिति मुजा यहाँ हरितालिका लिसे सक्ता कथा या जात्रा पर्व फिरफार मया त सरकार वाला निकाय या त इनाफ यानागु प्रमुख जिल्ला अधिकारी चंक्रास दहान जानकारी बेको दो जात्रा पर्व या इले फिरफार ज्याजो डिका जात्रा या विधि कथा छि दुनी हे या मागु परम्परा कथा या त इनाफ यागु दो सोनिगले कोरोना भाइरस या संक्रमण हिनी ओफया चंगु इले जिल्ला सुरक्षा समिति जात्रा पर्व फिरफार पनेगो निर्णय यागो ख गुठी संस्थान जिल्ला शाखा यहाँ प्रमुख हरिप्रसाद सुवेदी न यहाँ जात्रा न्याकेगु वातावरण थोदे मधुगु ख नेथना दिगो दो जिल्ला प्रशासन ज्याको निर्णय वे ढुंगा विधि कथा चक जात्रा ज्यायागु ख कनातिको दो थोदे ये 14 गते सूर्य 7 बजे जुया 7 मिनेट वंगो इले यसी ठना न्याकेगु साइट लाना चंगु दो नेपालले बुधबार तक छन् हे सार्वजनिक कोरोना भाइरस संक्रमित पिसिको पुष्टि जुगुदु स्वास्थ्य व जनसंख्या मन्त्रालय छनु हे च्यामेसिके संक्रमित पुष्टि जुगु जानकारी बिगुदु सा ठोलिसे कोरोना संक्रमण पाके सिपिने गोल्या गुइ छम थ्यांगुदु देय महामारी खतरा छन्छन अपया पोया चंगुदु सा बिको बुधबार सिपि खुम मिजव निम मिसाख मिजपि थादिङ थनुसा सप्तरी मोरम कपिलवस्तु बारा खसा मिसापि येवो थनुसाया ख विगतका सिपि कोरोना संक्रमण पाखि मिसापि ने छर व मिसापि जिन गुमव छम मचा खसा मुख सिपि मध्ये सोम विदेश वपि ख एपि मध्ये निम भारतीय व छम चिनिया नागरिक खसा अथे सोनिगले थप सचिव सुई गुम कोरोना संक्रमित जुको पुष्टि यागुसा सोनिगया या जक सचिव गुम यलया नि छम व खोपे गुम संक्रमित थप जुको ख थो ल्याख मुख संक्रमित पिनि गोल्या नि पेडो पेसव सुई सोम थ्यांगुदु फुवन चैत्य वसुन्धरा फाउन्डेसन दे दसलन न्याका चंगु कथा पलिस्थायाको नेपाया सोम अग्रज अभिनेत्री पिनिको नामे दुगु सिरपा त मध्ये छुदि न्ह रंगकर्मी व चित्रकर्मी अभिनेत्री शकुन्तला शर्मा त जेठ नारायण वसुन्धरा भुषाल सिरपा पाखे व रंगकर्मी व नृत्य निर्देशक भैरव बहादुर थापा त हरिश भुवन चन्द सिरपा पाखे सम्मान यागु खसा फाउन्डेसन थुकु त चैत्य देवी सिरपा ख्याली जुजु मदन कृष्ण श्रेष्ठ हरि वंशाचार्य महायात ललाको ख मंगलबार राजधानी छको ज्याजो यात थि मदन कृष्ण श्रेष्ठ हरिवंशाचार्य यात नि छदो तकया राशिया सम्मान याको खसा यलया कुपन्डोले चंगो ब्रिक्स रेस्टुरेन्ट मंगलबार कोचाको उगु ज्याजो कोरोना महामारी जोखिम या हुने सामान्य जमखटे हे सुरक्षा दायरा जना कोचाको ख ज्याजोले फाउन्डेसन या छयान्जे मोह निरोरा दुज पत्रकार लामा अन्जु रञ्जितकार निर्देशक सम्झना उप्रेती रोनी यारो सुसु पत्रकार को उपस्थिति दुगु ख फाउन्डेसन नाय वसुन्धरा भुषाल नाय सुको च्यागु ज्याजुले कलाकार संज्ञा नाय रविन्द्र खड्का रुद्राक्ष माला व भुवन चन्द हरिश चन्द दोसल्ला नेका महजुरिया त सम्मान लल्हाको ख दोटिया पूर्वी चौकी गाउँपालिका 1 खिर सैनी
बस दुर्घटना जुया सुम मनुष्यको दो अफा त वो पिन्ट जुना कैला लिया थनगडी पाखे अछाम पाखे बनाचंगु न 6ख2529 ल्याया बस मिग बुधबा सुटेठ्या मट्या 5:30 बजे दुर्घटना जुगु ख दुर्घटना लाना सुम मनु त सिगु जिल्ला प्रहरी जकोठी डोटिया प्रहरी निरीक्षक कर्ण बहादुर बोहरा जानकारी बिको दो सिपिनीको सनाखत जुगु मडुने बहराया कठन दुर्घटना सुई छम मनु त खापा जुगु दुसा कापा जुपिन्ता वासया गुने 3 जिल्ला अस्पताल डोटी छोगु प्रहरी निरीक्षक बोहरा थागु दो बोहरा खापा जुपी मध्ये सुसु मनुतेको अवस्था तचजुगु तकन जानकारी बिको दो वो थागु दो खापा जुपिनीको उदारियाना अस्पताल छोयागु दो पुलिसको अवस्था चोखजुगु खनि दुगु दो घटनास्थलले प्रहरी परीक्षक जनकराज पाण्डे नेतृत्वय प्रहरी पुच व स्थानीयवासी उदारिया नीति खटिएजुगु ख नेपाल राष्ट्र बैंकका क्षमा कर्मचारी याके कोरोना संक्रमण पुष्टि चुको दो मुद्रा व्यवस्थापन विभाग बाबाटारे कार्यरत क्षमा कर्मचारी याके कोरोना पुष्टि चुको ख बुधबार निछि राष्ट्र बैंकका मुद्रा व्यवस्थापन विभाग सील याना संक्रमित मनु या लिको चुना जियानी यानागो पीसीआर जाँच चुको प्रवक्ता गुणकार पर्ता जानकारी बिगो दो राष्ट्र बैंकका फोका कर्मचारी याके कोरोना या परीक्षण या तयारी चुयाचंगु दो निनो न्यानिसे सम्पर्कविहीन जुमा कान्तिपुर नपा या सहायक सम्पादक बलराम बानिया सीमा लोगुदु महानगरीय अपराध महाशाखाय एसएसपी दीपक थापाया कथा बानिया सीमा मकवानपुर स्थित सरितुको मान्दो जलविद्युत परियोजना क्षेत्र लोगुख वेकया सीमा पोस्टमार्टम या लागि हेटौडा अस्पताल तयार तगुन प्रहरी थागुदु बानिया सोमबार हिनेनिसे सम्पर्कविहीन जुयादिको खसा वेक लेपाङ्गो इले येया बल्कु चोके खनिदुगु ख नेपाली बुधबार तक थप पेसव चेपी मेसिके कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि जुगु दुसा थोनापा कोरोना संक्रमित ल्या नि पेडो पेसव स्विनिमा ठेंगुदु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम बुधबार नियमित लाइभ अपडेट थथे जानकारी पियादिको ख वेकया कथा सक्रिय संक्रमित ल्या नेडो खुसव जिनसोमा ठेंगुदुसा लिपामु नि पेको दुने थप खुई पेमा कोरोना संक्रमण मुक्त जुगुदु थोनापा नेपाली कोरोना संक्रमण मुक्त जुपिनिगुल्या जिन खुडो नेसव नि च्यामा ठेंगुदु मन्त्रालय कथा कोरोना कारण सिपिनिगुल्या कुइ छमा ठेंगुदु नेपाली बजारे बुधबार टकलुया भा अपलाङ गिरावटे जुगुदु नेपाल सुनचारी व्यवसाय महासंघ कठा मिगा लुया भा प्रति तोला 6200 टका दा कुहावगु दो महासंघ मिगा नीति छापा लुया मु प्रति तोला 95400 टका वो तेजापि लुया मु प्रति तोला 94900 टका दा कोछुगु दो अथे वया भ्यान गिरावट वगु छ वया भ्यान प्रति तोला 225 टका दा कुहावगु दो मिगा नीति वया मु प्रति तोला 1210 टका निर्धारण यागु ख मंगलबार छापावाल लुया मु प्रति तोला 1,01,600 वो तेजापि लुया मु प्रति तोला 1,01,000 टका यदा ठिंगु ख मंगलबार न लुया भा प्रति तोला 800 टका दा क्वावगु ख अन्तर्राष्ट्रिय बजारे न लुया भा गिरावटे वगु दो प्रति औंस $2000 पुगु लुया मु मिगा बुधबार विश्व बजारे प्रति औंस 1,890.55 क्वावगु ख महासंज्ञा नायक मोहन कुमार सुनवार अंतर्राष्ट्रीय बजारे हे मु कहाँ वगुले नेपाले न लुया मु कहाँ वगु थागु दो विश्व बजारे लुया भा कहाँ वगु कान बारे थम अध्ययन ना चंगुन सुनाना थागु दो Nyanadisa antarasti bukha wongo manglawan nima malaka monute janu wong kabir pirute juku rasainik bispoti lipa levlane jana आक्रोशित तचोया वना चंगुल सथोहे तथोय प्रधानमन्त्री हसन जयवा राजीनामा बेयादिको दो प्रधानमन्त्री दियावा राष्ट्रिय टेलिभिजन पाखे राष्ट्रिय नामे सम्बोधन यासे पत्याग्यागो घोषणा यानादिको खसाथो बिस्पोट लिपा लेवलानी जनता सरकार भ्रष्टाचारी जुगो असमक्ष जुगो दोपम विषय
सडके कुहावको ख लगातार सोनो तक प्रदर्शन जीव प्रधानमन्त्री राजीनामा बियादीको खसा वर्षौं न्याउने से बेरुटिया बन्दरगाह असुरक्षित रूपमा तयाटगु निहेरो न्यू टन ओमानी ओम नाइट इंडिया कारण ठोक विस्फोट जुगु खसा प्रधानमन्त्री डाइवोन ठगु सम्बोधन या छोले थयादिको दु जिस निया ठवनी से सुचका तगुरसा थो दुर्घटना कारण या दोषी त जवाफदेही देखिको माग जनता या चाहना या त अनुसार या वो उमेशा वास्तविक परिवर्तन या इच्छा या पालना या थौया नेपाल भाषा समाचार थन्हे कोचागुदु आकनपिन्ट छुन सल्लाह सुझाव छता बियादी मासा जिमित स्वापु तयारी स नाप ठो भिडियो लाइक याना जिमिको ठो च्यानल त सब्स्क्राइब याना और नोटिफिकेशन अन याना दि थका मन्तुना जना